Paso kakra bi na wo pen tententem de ayade 3 to 4 days near the bro. Shisha A&S for kwan ne. Wo Europe wotimi frɛ Germany line no ewo +491 737 712 733. Ghana 0249 170 423. Na UK so +44 790 80 27 527. A&S Trading Agency Limited. Yedemu fwa. Agyemang Badu, Okochi Ahina Agyemang Badu, Onona ordinary so him bombi Badu. Brother, no,
Oh! To the front of the eye then. Come on, let's go. Moving on. Coming out of the form. Coming out of the form. Hey, Tim. Anymore.
to asomame. Yo, ye mami ejina ochire se ne ba ayira mami bra. Akura ne de say mahawa. Ene nti ba bia mahawa owo bia ne yesro. Wo mami ehwehwe. Ono nso eka ho bi. Na ye ka wo se nananom aduanafo. Nananom aduanafo munnim anka ye di nam mno. Enam moso na ye nya ja. Esanse mo na mudi kan so ja kane. Ewo akamamu. Pia. Nananom aduanafo e munnim anka ye nsahwe. Ayebo ma kusi nananom e. Pia. Ansansa siraku nanai. Pia. Sabre eye doma achempem hene. Barima tabri kumi achiaw. Ono ane ya kontemu hene. Nananso eka ho bi. Omobo ni wura chidom. Pia. Na oye Dormaahene ba preko pe. Sabre na Osagyefo. Osi ade yo. Doctor Agyemang Badu. Frebi Agyemang Badu e. Yewura oye mranimfo. Osan ye High Court Judge. Abiana FC. Ono ane bankroller. Nipa ba kopa ono nkoa etimi ye football. Abiana FC ba league ma fina ba na oji league. Akamu abepim Sabre. Nipa ba kope Sabre ukodoma manimwa. Unhu plastic bia wo form. Unhu rabia. Oyo hempon a osigatam etete gatam asisamira. Anajo nonso nonwotwe na ya soka light na osisamira. Eno nti onumpo na oye sei ubadoma manimwa. Enam de yewura eye nti doma abodamfo be the dustbin gigi nwura akotugu gisika be kura benyefi. Sabre eye ye nana banda Manhene. Ye nana benchrobo nana nyankwada ye nana mambrofo mu wodo nana onkwaso nana nyamenshira wa mankenye Sabre aya benchrobo ofiti krotia ne ho bona fiem Pia. Prekase jana du Pia. Okasa na Ghana ewoso Okasa na nkrofo bibu afu Okasa Yenana nsoko Manhene. Yenana nsoko Manhene. Ye. Nanano nsokofo. Nanano eye buno champion. Buno chanapim. Buno echanapim. Nanano buno champion fo. Buno champion jedu akwa. Okoji amain jedu ampime. Benchrobu e. Nyankwada. Yeah. Nyankwada. Yeah. Nanano eye buno regional house of chiefs. Nanano mwachira do. Mwachira amamre. Sumawa yini o. Sumawa yini e. Wenti maini suwa. Sape pepe. Wani aduana PSC ni o. Osagyefo osiade ya doctor. Agyemang Badu. Wabo bema dini. Odisi abani ni e. Atebubu maini asina mu. Yeru atebubu akwami ni. Samro ni mpa info akwansere. Jumadi ene doso. Yatu ya nina se ewo mo a. Yana na mai mo munya mase. Akwansere ntia ne ya no sonso. Asida fo mo ko pena na no. Ye no mase fama. Sabre. Barima ba benchrobo. Osagyefo. Osiade ye. Osiade ye. Akoso nsia ba Agyemang Badu e. Akoso nsia ba Agyemang Badu e. Ansasa sira kuna na Agyemang Badu e. Panya pasa wukuna na Agyemang Badu e. Yo, abusiafo, wa mo kire se enkofo use live bullet. Yes, rama. Mo jane so mayai. Etimi kuma boa, ebetimi akum nipa. Ya pa mo chao. Anya enu bi ne yesi yento. We madawroma. Ya pa mo chao na. Omuni madwane. Sabre na benchrobo. Aduanafo nyina PSC. Twedi ampo Nyankopon aya aduanani. Asase ya bonu ya mo aya aduanani. Sabre na Osagyefo. Osiade yo Dr. Agyemang Badu. Ku nipa no. Sabre na waduru ha. Osagyefo. Osiade yo Dr. Agyemang Badu. Fantam from Badu katawira. Umresro na otwiritwie. Aduana otwiane abrade. Nan aduana fo munima. Kayedi naman enmono. Nan aduana fo muna akamamu. Mudi kanso jakane. Aponjeni amansuote. Osagyefo. Osiade ye. Doctor Agyemang Badu. Sabre odininia. Yenana. Nana. Bank of Ghana. Snappy aba wa mo ha. Wa ma bra na 2000. Sabre.
Aya aduanafo nyina PSA. Osagyefo. Osiade ayo. Doctor Agyemang Badu a otosumieno. Nyankompo sechie. Sabre na Bema Badu ha. President. Aya pro regional house of chiefs. Akoso nsia ba Agyemang Badu e. Abrowo musu na Agyemang Badu e. Tonya pasa wuku na Agyemang Badu e. Una odidi suntreso. Ekonomu nso wakoma ho. Banjrobu afiti krotia ho borafie mu. Nyankompo sechie. Una di kentenkra ye dufa kokoa. Yena na simama hene. Yena na yama piao. Una di kentenkra ye dufa kokoa. Usta bi jambada. Fredi Agyemang Badu. Fentam from Badu Nkrawiri. Ponya pasa ukuna ne. Una di suntraso konumu so wakoma ho. Banjrobu e. Fiti krotia ho boraso. Banjrobu yama piao. Yama moni yo. Yama moni ko. Aduana ochiani abrade. Nyankompo sechie. Yena nanu chidom, doma chidom. Omoso ka hobi. Tu ni panono. Bema banono. Ukasa gana fotie. Gana foka umokuma bosem. Ukasa gana sheki. Ukasa gana radio TV subebia sheki. Osagyefo. Osiadeyo. Doctor Agyemang Badu. Wanji Manhene. Nana wanji. Why are there? Nana monyina mo kwaso. Na Sunyani bibi. Barama kumi achiao. Aya doma chidom hene nana ebo chidom. So nana no madaro mamo sano so emfa mame. Yo Bank of Ghana for Edruha. Bridge boy ye. Nana nom adi so ye bebre gu akwam. Snappy Abba. Nana no mamo shisaya. Aya 3,000 Ghana cedis. And no the 30 million. One baba chiana nanom. One with the 30 million aba. And no chi. One gasa su free makumam. Amananamo 20 million. 2,000. So one more buyer. One more sikanono. Nana chiame wadaroma. Tieme atonana. Ukabo ma snappy aba. One more buyer snappy. Aba service and law limited. Wobukita 5,000 Ghana cedis. Yo. And not the 50 million. Snap Babaya. Why are the Francoca Company Limited? You never see a one so by ya. A problem quantity Sicano. Million Mako. Senanum. 1 year. Zakia is so Isikabi. Now you can say Bank of Ghana for so and now I'm watching the Fidelity Bank for so at the tree. And that day, Bridgia Bosoma mine, a yes, you got mine. And I'm so yes, a dresser, a yes, is a cat. And then a yes, in the show that is a cat, not a pack. A yes, a quail, that's a cat. Ebusia, who pesa wo kra ne mefre brochure e de bagana na. Ene efe ho asem bedom ANS. Wo 20 ana 40 footer container no. Ana eye left hand drive cars ena wo pesa wo tono amanone. Emfa ho ba bi efri bia. UK, Europe, USA, China, ana Asia. Se wo de bagana ba bia ye de bebrel. Ebi na mposo ene wiemu hyemu ntino. Eba ne ntem dia, woni how kra. Ye door to door delivery ne nso de. Na wotwe bia ye kra ne mefri UK ene Europe. Between 3 to 4 weeks na lande. Yambo nso de boko sawo. Eba custom nhihye yenso a yetimi ma wa kwantre. Na ebia na wo de. Wo paso kakra bi na wo pen tentem de ayade. 3 to 4 days ne ye di brel. Hihye ANS fo akira kwan ne. Wo Europe a wotimi frɛ ye Germany line no ewo +491 737 712 733. Ghana 0249 170 423. Na UK so +44 790 80 27 527. ANS Trading Agency Limited. Yedemu fwa. Media let us say. The more about AbiExpress.com. AbiExpress.com the media. Yeah,
Phone near Manhene, your pop one near the other abexpress.com. And the end I want to hear free Ghana and Africa. And Papua na Saturday. Can tell me now open out the other down home party Asiana. Baby, I will be abexpress.com. Ya de Papua near Manu, ya de Brewopa, abexpress.com. Ya de Diemu, I mean near and the end I want to share. Who Europe abroad today and now America. Australia no one, that's Asia now. Maybe I will be in Srokra. Everyone is on abexpress.com. Now the Warrior was Sabeka. abexpress.com. Where the end you move, abexpress.com. Where the papa. abexpress.com. Yeah, the Ghana, 12 hours.